Assalamu alaikum, hurmatlı görücüler. Biz Kadamjay rayonu Jengişaylı Boyaman Batır bazarındayız. Bu bazarda o jakta mal bazar, şu jaktan ötөбүз Tаңғазар келипчи. Ошондуктан жок дегенде лайкыңыздарга арыз беребиз. Лайк басып коюңуздар, Өрүк базар, көчөт базар мына. Şu жерleri tartıp көргөзүп кетебиз. Мына өтүктү кийип алып жүрөбүз да. Каналга катталып коюңуздар. О, козулар алыныптыр. Мына караңыздар. Кызыктын бар алдында. Кыска жардамабыздан кийин видеобузду улантабыз. Сиздерге дагы бир сонун жарнаманы жарыя кылып кетебиз. Мен азыр Баткен облусу Кадамжай району Айырбас айыл аймагында турамын. Мурда Марказ деп аталчу жер, эң центр жери ушул жер. Мына мечиттин бер жагынан түз бул жакка киргенде 400 метр ичкетте жер үй сатылат экен. Биз менен чогуу болуңуздар. Сатыла турган жердин алдыга келдик тугандар. Ол жакта Төрөбаев Жакып көчөсү экен. Бул жагында жана көрсөтүп кеттим, мечиттин жанында больница бар экен, скорый помощь бар экен. Бул жагында болсо мечит бар. Бул жерде болсо жигит карап алат экен. Ассалам алейкум, кандай? Вай, палуан, ден соолуктар жакшыбы? Но жер шул жерден экен, граница 10 сотик жер. Түптүз бул жака терек бар жерде, мындан бул жагы мына 1 миллион сом, тоголук 1 миллион сом. Балким кем бардыр. Төмөндөгү телефон номерлери чалыңыздар, алып коюңуздар. Терек Кадамжай району Айырбас айыл аймагы айылдын ортосунда, так ортосунда. Өрүктөр, шиповниктер. Ассаламу алейкум. Шиповник бар ушул жерде? Канчадан болду шиповниктер? 110дон. Өрүктөр канчадан ака, өрүктөрүңүз? Чат өрүктөр го, шоколадный өрүктөр. Канчадан болду ушулар? Жеткенбиз. Жашыктагы өрүктөр мына. Өрүк кимдики ака? Канчадан болду өрүктөр? Негеси жок экен сурайлы десек тугандар. О, мына ушул нерсени издеп жүрдүм эди да. Канчадан эже булар? Шиповник канчадан? Hiç birinin yegesi yok. Alıp kete öğretkenmiz ha makke. Örüktün de yegesi yok, şipovniktun da yegesi yok. Yüktüp kete öğret okşayız. Balamlar eken bol. Nimen аңтар утаса ка, не бар экен гана. Текшеріп өткенбиз. Канчадан дейт буна? Буну эгесин сурайбыз да. Бадам канчадан? Шарбадла. 30дан. Бакил. Yok da kaç yutatına. Şipovnik kançadan boldu bilmediniz mi? Şipovnikler kançadan boldu? 110 eken жақсы. 110 eken. Taza örüktör 200 da. Ha? Bar gekter kançadan boluşular? Bardan sıra verelim. Bunlar 150 kamera. Tatlısı eken buna odağa. Bilirdir bu da. Ulan 150. Ya siz çıkmayız bir alat bu. Şipovnik 110, 150. Uyala bizdekiler ece. Şokoladный örüktör kançadan boldu aka? Bulardım 40 şuradı. Qıqtan satıldı bu? Жақсы. Örüktör şul eken. Buna. Kança boldu aka barga görük? 80 son bakıyor. 80 son mu? Oldu var. Şokolad iyi. Kança o kaq örüktör ece? 150 son. 150 son. Suraştı 150 son lan ha? 150 kıldı. Bermediniz. Sizde 180 kısa veriyorum. Жақсы. Жүрүңүздөр эми көчөттөрдүн ратага өтөбүз. Айдай бериңиздер. Мен тескери түшүп алыптырмын. Кечиресиз көтүп. Шаптоолулар. Kança bey aralıktan egesin? Ejebeykeler kançadan boldu atken aka? 80. Aralık kançadan egen? Ökler algı
2 metreden ne gelsin? Bitti ondan aralık. Jo'ktun aralığında. Jo'ktun aralığında. Yok. Bundan. Köçöttün aralığında biri 1 metre, biri 20'dan ne gelsin? Bir eken lan bundan 1 keyin. metrede. Buna nomer kaçalı öğretmenizler. Bular qaqdan ösüp keledi aka? Bu oklaranda bahçe otağındaki. Oşo olma. Böyle şamansır mı? Je nemesi mi berk? Mitalip mi? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxşısan da Yaxshi. Olingizlar mana nomerga chalib. Bu чистый oqsoqol Dikan boyagi YouTube'ga chiqib populyarniy bo'lgan. Burovoy var mitalim emas. Yo'q, u oqsoqol kishi. Burovoy baran. 75 yoshda jermen. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qana berk aka keldimi? Yo'q, aka. Qancha oldi shopdollar? Ko'radigan bo'layim. Ne degan ko'chat baylab o'tasiz hozir? Qurma baylagan. Qanchadan bo'ldi Malina. bundan bari da Akam tanib olingizlar mana. Kichkina o'qitovoy sotadi. Dekan degan aqvoy. Men bu boshqa o'tib oldingizmi bugun? Ha? Bu boshqa narx boshladingiz. Kechigib kelib qoldim. Yana. narsadan yerga kelib qolgan aralqda bo'lgan. Men bultiri jegemin tuğanlar. Şu çoğotan emesin jegemin mana. Buna şu короче, şunday çoğ bo'ladi. Anarlar qanchadan bo'ldi ataja? Anarlar 80 so'mdan ekan. Ha, qizil shaptalichi? 100 so'mdan ekan qizil shaptali. Qisqasi 100 so'mdan 80 so'mdan boshlanadi. Gilas yo'q bu gilas, ha? Ko'chatdir. Jo'nli qiziqishqa bunday. Lyubitelda. Ko'chat aldingizmi aka? Ha. Barakasini bersin ha. Neler aldınız? Bunu yo'lchi o'zi. Aha. Bunu abrikoz, bunu xurmo. Almayım qo'shib qo'yibsiz-da? Ha, olma, hammasidan bor. Ha, yaxshi. Jo'lchori qanchadan ekan? 250 dan. Ha, yaxshi. Glaslar qanchadan necha? 200, 250, 300. Bular Valovoy 3. 3 Bahar. ha, mayskiler olar ha. Ha, tan qaldım mega 3 turdu depçi. Qanchadan? 300. Buni keyin kipcha turgan aka? Ol keyinroq qilish. O'sha kerak da bizga. 200, 300, 250. 250 boy 300 ekan bu. Mayskiler eng qimmat ekan mana. Cho'ng tamirlar ham qarangizlar mana. Bodruy buna. Derskin. O'zingizda ustimi pitomlikda? Ha, yaxshi ekan mana qarangizlar. Mana ko'chatlar. Ay, barakasini bersin ha. Ya assalomu alaykum. Bu ne daraq bo'ldi bu? Assalomu alaykum. Qolgan eterim Qanchadan bular? 800? 200 ha. Bu boyag'inday strokaga ishlatsa bo'lar. Torsun nelar qilib. Jaraydi ha. Polonia darag'i 200 so'mdan ekan buni. Mana ko'chat. O, nak. O naktar qanchadan bo'ldi ataja? 150 so'm. Boyag'i ha. 150 so'mdan ekan. Bak, qattiq qishqa kichkina saqtalgani bundan har qanday turi bor ekan-ku. Eja. Birovni men bozorda ko'rdim, sari bo'lib ko'rak saqtalatgan o'sha sortni nima deb qo'yadi? Mende bir ele sort var. Erta pishar. Erta pisharmi? Cho'ng bo'lib tura qoladi. 150 so'm dedingiz, ha? 150 so'm. Saptallarcha? Şapkalar 100 so'm kamida. 100 so'm. Gilaslar mayskiga o'xshaydi, ha? Gilaslar. Mana cho'ng bodru olib kelibsiz-ku, bular qanchadan? Valovoy gilas var. 350 ga o'tadi. Ba, iyunda pishadi-da. To'g'ri. Mayskidan keyingisi-da. Keyin pisha turgan. 300 so'mdan ekan. Malaringiz arzonroq bo'lsa kerak, qolgan gilas. Qanchadan bular? Bular 200 so'm. 200 so'mdan ekan. Yaxshi. Alışıp odamlar olib ketdi-da. Yaxshi barakasini bersin. Shunday janoblar, mana ko'chatlar patrab. Aka ko'rdingizlarmi? Bozor. Qiziqtar bozorda. Kanalga qattiqlab like-dan bosib qo'yingizlar. Ko'p videolar chiqib turadi sizlarga.